adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Sira Ronghangpi Forest Department phan lang plot si sangti kanghu Aronalo kichoklim awi pin pen karbiang long asangti arlong lapen koila kanghu ki pon ka supply laki lam ki mi kalido laso pen a joksi lang roi lang jeng pen dang lok nam pinam duranta phalang nu lapsi kivir det chia phan khetanan pinlo bonta lasona porahut KAC lapen forest sai kama phan lang plot pen Sira Ronghangpi ajo phirlo bupe sangti arlong kanghu pon ington pon pilang Lasonsi karbiang long asangti arlong kanghu ki pon ang kilit pik laki solang do rata thek prong binonglo lasi sangti arlong kanghu ki pon ki pajum jia phan ki dam tang aru achiklo ni phain koi rener ke par ni KACCM Dr Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MP Amar Singh Tiso EM Madhuram Lekhe KAC Secretary Dilip Terang ISS Dr Vijay Gupta lapen sangti moholdaran parta hamphang asong do anpen chingki jethan ponlo Sangti arlong ki puratum an machine ki themate JCB Volvo scanning machine hai hui en long lido lapen don rap do anabang incur etpo jongsi lahai machine ki the en det pulute suri phoke pen laki si an fine mate adai NG pusi KACCM Dr Tuliram Ronghang ninje ponlo Bonta sangti arlong kanghu verabang pi Sira Ronghangpi KAC lapen forest sai kama phan lang plot pen non anta ajo phirlo sangti ke pon kanghu ington pon pilang la Sira Ronghangpi phan KAC lapen forest sai kama tumtong sangti arlong kanghu hobang ki thoma lapen Sira Ronghangpi komadlo si All India Karbi Students Union Amaipu Esterson Tiso lapen chunbang mensing teron lapen Finance Secretary Wilson Tiso tumpen lamthi paklang pon News Report KATV News Det piang kangalong Advent Christmas kitalon pona son thak taxi nijang karbiang long jirikindeng langsung mipi arongalong setami kedam tang matijong ni phai cricket hamarni United Christian Forum jirikindeng aro tumpian chopatir pi ponsi ingdeng Troxy Advent Christmas talondo Labangso katalon pona jay megalong ning ke thia botor ke phodamji rom angdeng pi kripho lapen angdeng so krikethong labangso thepi en ponsi karbiang long Presbyterian Church Synod Speaker Reverend Bransley Timonga hin pen arnamalam misen pen than pon along the ministerial along the Arnam Kangdu Kardoma Melong Kachetong Dun MLA Rup Singh Teron Karbiang Long Autonomous Council EM DU Pring Maslai Lepen Pregjam a denomination church ki jatum a reverend pastor fathers sisters elders evangelists Jirikindeng Don Bosco School students Jirikindeng Presbyterian Mission School students ki bikiti Lepen Ronga Ratatum Chetong Dun pen Mission pen Indeng Troxy Advent Christmas Talon pon makanan awalnya opini lahai akan semua sehingga lone Nable sudah non alami emile nepal itu kapal lagi mana alami tekapon tidak dulu tapi itu mah power minister dan itu mah karbiang lo nggak kajian minister lo nanti elengge alami emile sahabat alami labake itu bagi neta jerap tumpok. Motoka dulu deh Christmas tapi ni aku pada isiwan lah. Karena malah transformer pen la peke la household collector ke kesulah sosial loh situ. Lagi ini amat dah itu mah MLA sahara alang ni ada si Heronia FPDC lah bisa cuma dari kota kilo ke lain ke sampai ke pina mantap wang. Artinya alam ni jadi ini dia kau nak sampai sudah jadi ini. Tapi sudah ini itu tak wang long
lo lagi alam se itu pada wanto lai tadi ni pat lo masih ini alam dah pilih kau elo muni sida nang itu kasuna program dulu lo di hang lo be leda wang po masih dulu lo. News report KATV News. Bokajan Asia Farman kedam tang phai kuni ni phai cricket thomarni anarlo por phai hini malam hanjang langso Sports Association patho klamalong Khel Maharan 2.0 pangcheng ponji aphan Dr. Numol Momin arideng pen kang pupon. Son si labang sojai me ke paman panalong aluhi sarpo man pen Deputy Speaker Dr. Numol Momin Manpeng aluhi MAC kadom terangpi Board Chairman Silarson Rongpi Education Board Chairman Sardili Be ex-EM Jivan Chandra Pathak VDC Chairman Simeon Rongphar Social Worker Lokhiram Rongpi Anparta Manpeng ke do ke theki dingatum chetong dun pen Mayor di Pipon. Adultho Department of Sports and Youth Welfare Government of Assam Lapen District Sports Atumpen Patir Piponsi Niphai Cricket Hompen Krepo Arnia Phan An Bokajan Legislative Assembly Constituency Level Competition Pangchengpon Bangsolong Chepatipon Athletics Chess Kabaddi Volleyball Football Kho-Kho Cycling ex-EM Honorable Jivan Chandra Pathak, our block chairman education Sardili Silar San Peron Rongpi, board chairman, and we have ADC, we have DSO, and all other dignitaries and dice. And most government is helping to show their talent. Next 10 years, I think we can dominate entire India because of this Khel Maharan. This Khel Maharan is an opportunity to show the talent of those players who never got the chance before. News report KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dumit hakmi kardom.